Masapeng ta ni kupa dam na ipiwa achung nung papatin lo pinale choy at na ipivin ahi kumsang ni le som ni lakhat tarik som ni lagate June hapa short devotional sermon nei kit dinga hinhu dam na inai zalun avelin patin thangwa oitin tunia ikeulim na divin Natahsan chu Nathahatsah ahi Jing Angaije John bung som na li chang som na ni ke man ta be a ka se pi nahi ve ke ma e ta sana chun ka thil bol cheng se hi aman jong a bol ding ai asanga lin jo jo a bol ding ai John bung som na li chang som na ni Jesus Christa ta san jo se chun Jesus sanga lin jo thil kidang tam pi a bol ding ai ti hi Jesus ama ta in assurance ahi te ding e na te pi u thu cheng ahin bol theina e pi sau thu cheng ahi ti hi avela igel do ki nuwa I het ki diwa ki se pi on ahi leise na tu la nunga gul hang ho saphat ding mel hoi na ding dei ho jima ache win thi tum len ta domun ai lo le ne pha energy booster hat na thei ho ane win hiti chun amelu asim pha win ata saw asim hoyun hiti chun ama ho jong ke hambol ta in hoi na ding dei je in ul saput chunin aphar ho amang ji ve tunia khatna ki se pi no mu chu se zui te chun azui pau jesu ata san jo ta lo je un jesun ana pho in hitin na se ye Matthew bung ge chang som ni lagu chu in aman aza uwa wo ta san hlom ho I bola ki cha a nahi vem ati ata sanu hi hui pi gopi tui kinong ho amu phanu wa chun ati za tawin ahi tunia hem na tam pi hung ho hi koi ham adeya hem na de nahi le a ho le a ching pen nahi lo mai the e hem na kiti hi koi man akimai tu pi nom pu koi man jong ade pu ai wang Christian Jesus Christa nung zui nahi ji a chu hem na kiti nitin hin ko a part and parcel dana hem na chu hung jing a hi aje chu Jesus Christa cha hi ta jewa chu ama cha ta san wanga cha hi na pawa ko na pui mang ding e go no hi satanin he je chu ni tina hi khep na hung hi khep na ki chalo a pui ama wang khep na ha chanin Jesus Christa hi ka ko ma umin Jesus hi kahin pi hi Jesus hi kata san hi ti pa hi su milwa khep na ahung ting jong le e thahat sa jesu a nai ti again do jing diu hi tuni ni khu short devotional sermona ikisei pi no mu chu a he ani na in thagaw hin ko a hal na inei ki theina diwa tha sam na nei hon hal na inei ki theina diu hal lo na nei ina ta wala hal na inei ki theina diwa chu jesu christa hi mu chen angayin he chen angayin imu chen theina diu I he che theina diwa chu athu thing isimu angayi jacob bung ni chang som le ko na chun aji I ham iti le thila hon jong jesu chu ata sanun ahi nang le ke bo jesu ta san I po ti hi avelin gel do ki no hi te thila hon jong satan in jong jesu chu ata san ahi ama wang tunia hi ipi ibol diu hitam thilho chun part time Christian in hi mai wa le thilho ho he o goju pe den lang nisat pe den lang iti phal la hi jong le jesu chai hi na wa ko na hi jesu christa ta san wanga abraham sun hi na wa ko na e pui mang dinga ki gojing a hi e ti hi gel do ki no hi tin jesu ibel ki tiu angaije tunin vet sa nan gari bike ai lo le adang dang ho hi stroke gear to stroke is at men lang 5 stroke men 6 7 stroke jong le athau lo wa he le gari chu ki tol thi de lo he
tunin labu nei yin lang Bible nei yin lang ai lo le ho in hoi ta nei yu hitin hi zong le hen hi chu ho chun ita san nau hi ei ha sa diu ai pu ita san nau so ha ding chu asunga Bible thu chu I he nu wa ine yu wa isimu wa hinna ine yu wa ahi ting chu le hi chi chun ita san nau asu ha na Jesus Christa hagau chu to I hagau akizok ting ta lebo ita san nau chu ha ding ahi Bible lupi in labu lupi in lang hi zong le chun Jesus Christa hin na hagau inei lo wa ahi le het na ho ipal gal kai zo lo diu ahi azong na penin ikitil kho nom nau chu Isaiah bung som li chang som ni la ko na chu ve le hen aman athadai sa chu thahat apin athabe ya zong ahat sa che jin ahi tin pathin le khabu thing chin asaye tuni hin isai thim gawin aitil kho nom nau chu athadaya hi wa I hat ta lu wa hi le pakai pathin Jesus Christa chu ikom wa jingin o ei su khang ki nu ve I ha sam na wa ko na ha na e pe divin I ha lo na ho hat sa ki dingin aman ei hu jing ve ama he ki go sa di ma jing ti hi isu min lo divin ikiti mun he mi khat pan hitin asaye you can't be a part-time Christian to fight a full-time devil na imut pe jong le na to thim pe jong le anane pe jong le nipi la hen lang ai lo le phal bila hen lang chawang la hen lang ai lo le chu la hi jong le satan hi sun le jan phat si ai nang ma Jesus Christa cha na hi na aku na pui mang dinga ki go sadima jing ahi in ama wang hi cha chun nang ma mam ni bo le ai lo le mam ni bo le nazi na cha to ho in chi a pathin ho khan na hi a hi le hi wa hi le hi chu boina len pen hin kho wa hi e je chun phat se hin jesu ne pi veti hen wa jesu Christa chu hin nai ne yu wa hin jing ke zo ma na ine yu wa full time Christian asu na zana phat tina hi jesu to kho ma he na zo si zo the ding a hi ikigo no wa chu ting le jesu a tha be ki pe do ki diu hi ikitil kho naw he tuni short devotional sermon Natahsan chu Nathahatsah ahi Jing Angaije ti ngai la zo si ha chung nung pathinin ei mal som chi tau hen amen